Žijo, jaz sem Andrej Podbevšek in... To je knjižnica. Žijo, jaz sem Andrej Podbevšek in na festu bom na delavnici žongliranja. Iz kegli, z žogicami pa še slav pokoraš mi bosta pomagala izpojam. Na koncu pa še bruhanje okna. Rest yourself. Rest yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, rest yourself. Whatever you do, do it good. Whatever you do. Ali pa pod nogo, recimo, lahko rečeš. Poleg žongliranja se bomo pa tudi naučili bruhati okna. Evo tako pa zgledali bruhanje okna. Tale malo manjši, samo se bi trudili. Se vidimo na delavnica. Kot pri vseh stvareh je tudi pri žongliranju varnost na prvem mestu, to pa storimo tako, da pač uporabimo zaščito, varnost na prvem mestu. People have everything that other people don't, but everything don't mean a thing if it ain't the thing you want. Rest yourself. Rest yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, rest yourself. 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 Rest yourself.